Thinacara na nuthu cia hwaini nirio mutino uyu urahanikire. Ciana igiri iria ni cia gatagati wa ukuru wa miaka 7 na 12 aria marari nyumba makirorera TV marahofanirio mutino-ini uyu. Ni riria rori ino irakuite muthanga irateire mwerekera na gukora nyumba yao iria iri mita itanyiheire 10 kuma bara. Nyumba thiini ri yuma na twana twiri tukuona TV. Twana twiri tutihuranirio hamwe na nyumba. Angi aria marakuire mutino-ini uyu ari mwihitukiri hamwe na ndereba wa rori ino uria urakuire akiamukira urigitani. Mutino uyu wikiritwo mukonde ni OCPD wa gicigo kiu. Yoka iriguru yoka ya mundu umwe agimora yoka nake binya ucio wabo akua. And unfortunately also the driver of the truck is deceased. He's also passed on at the hospital. Oho ni atariirie uthuthuria ni wambiriirie ona gutuika marekuwa ni mahiga matigitwo farfara maracungiririe mutino uyu kuhanika. Ni ona thengia wa gukorwo ngari iyo iratwarithagio na ihenya ikiru. We'll remove the truck from the homestead. So the road has loose chippings. So I think with that, that's enough for now. Aikari itura riri ria Tambaya magicakaya ikuo cia andu ao ihoya kuri thirikari ni kumenya uria barabara ino ingithondekwo kuona riri ti ria mbere kuhanika kwa mitino irakuruhania rori ici cia muthanga. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.